ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барнома ахбор бо муҳимтарин хабарҳои рӯз манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома маъракаи ниҳолшинонӣ дар майдони истиқлол бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сарфаи нерӯи барқ ягона роҳи асосии раҳоӣ аз мушкилот ва маҳдудияти норасоии барқ дар мамлакат мебошад. шоҳасари академик бобоҷон ғафуров тоҷикон, таҷассумкунандаи таърихи халқи тоҷик ва баёнгари андешаи миллии тоҷикон. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст намунаи беҳтарини ҷалби тамоми қишрҳои ҷомеа ба китобхонӣ. яхобмонӣ ва омодасозии заминҳои кишоварзӣ ба фасли баҳор дар хоҷагиҳои кишоварзию деҳқонии вилояти Хатлон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод намудани Амонзода Аскаралӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ваколати судяи суди вилояти Хатлон Амонзода Аскаралӣ бинобар вафоташ қатъ карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2021. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар майдони истиқлол шинос шуда дарахт шинониданд. аз масоҳати умумии 30 гектари майдони истиқлол 11000 метри мураббаи он аз рӯи нақша сабзкорӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус. 7 январ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар майдони истиқлол шинос шуда дарахт шинониданд. ёдовар мешавем ки ба корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти муҳим 10 июли соли 2020 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз бахшида буданд. масоҳати умумии майдони истиқлол 30 гектар буда, 27 гектарашро макони баргузории чорабиниҳои сиёсӣ ташкил медиҳад ва он дар ҳудуди хиёбони Рӯдакӣ, кӯчаҳои Саид Носир, Ҳабиб Аҳрорӣ ва Ойгули Пойтахт воқеъ аст. дар маъракаи имрӯзаи ниҳолшинонӣ пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе ниҳоли дарахтони сузанбарги кабуд шинониданд ки аз Италия ворид гардидааст. имрӯз ба сардии ҳаво нигоҳ накарда пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи алоҳидаи майдони истиқлол ки барои сабзкорӣ ва бунёди боғу гулгашт ба нақша гирифта шудааст дарахт шинониданд. аз масоҳати умумии 30 гектари майдони истиқлол 11000 метри мураббаи он аз рӯи нақша сабзкорӣ карда мешавад. оянда дар ҳудуди майдони истиқлол бо ворид кардани дарахтони нодини сояафкану ороишӣ ва ба саломатии инсон фоидаовар аз кишварҳои аврупоӣ аз қабили дарахтони сузанбарг, олу, магнолия, серенаи ҳиндӣ, санобари қримӣ, секвоя ва дигар ниҳолҳои ба минтақа мутобиқ шинонда мешавад. то имрӯз дар як гӯшаи боғ даҳҳо адад дарахтони серена, олу ва сузанбарги кабуд шинонда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба боғдорон барои бо тарҳи зебо мураттаб сохтани гулгаштҳо ва дуруст ҷобаҷо кардани боғҳои ҳудуди иншоот дастуру ҳидоятҳо доданд. президенти мамлакат ҳамеша мардуми кишварро ба корҳои ободонию созандагӣ, сабзу хорамгардонию кӯчаю маҳал, хиёбонҳо, манзилҳои зист, беҳдошти муҳити атроф, бунёди марказҳои фарҳангию фароғатӣ, боғҳои дарахтони мевадиҳандаю сояафкан ки аз анъанаҳои накӯи аҷдодонамон мебошад ҳидоят менамоянд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дарки анъанаҳои ибратбахши ниёгони сарфарози мо аз ҷумла зебоипарастӣ, покизаманишӣ ва заҳматдӯстии онон пайваста ҷаҳду талош менамояд ки мардуми тоҷик имрӯзу оянда низ рисолати поку ибратомӯзи гузаштагони номдори худро идома диҳанд. нақши президенти мамлакат дар шукуфоии сарзамин тавассути таъсис, ободонӣ ва сарсабзгардонидани гулгаштҳо, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва мевадиҳандаи кишвари маҳбубамон хеле бузург аст. натиҷаи ҳамин аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар баробари сохтмону мавриди истифода қарор додани иншооти таъиноти гуногун
سرور دولت محترم امامعلی رحمان با ذوق بلند زیبایی پرستی به خاطر ترغیب کارهای سبز و خرمگردانی محیط زیست، بنیاد و برقرارسازی باغ‌های فرهنگی و فراغتی، سوپر اینتنسیوی و اینتنسیوی، میوه دهنده و پرورشگاه‌ها را به راه ماندند. پرزیدنت مملکت به واسطه در معرکه‌های نهادشناسی شرکت ورزیده مردم را به این کار پرشرف هدایت میکنند. دوشنبه در گذشته هم باغ شهر بود، ولی با بنیاد باغ‌های نوی فرهنگی و فراغتی و نوسازی و آبادانی به سابقه باغ‌های پیشینه، این شهر دلها کنون واقعاً به یک سبز شهر یا باغ شهر کم نظیر دنیا تبدیل یافته است. زیرا پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان در این سمت تدبیرهای ارزنده تحسین و آفرین را راه اندازی نمودند. طی 10-15 سال اخیر در پایتخت باغ پرچم ملی، باغ نشان دولتی، باغ ایرم، باغ استاد رودکی، باغ نزد کتابخانه ملی، باغ قصر، باغ‌های سامان، کروش کبیر، خیام، احمدی دانش، نوروزگاه، واسه، جوانان، کل دوشنبه، فردوسی، صدرالدین عینی، علیشیر نوایی، غلبه، باغ کودکان، اطراف مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه و انشاءات نوی دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم و همه کوچه و خیابان‌های آن آباد و زیبا گردانده شده. به موضع‌های سیر و گشت و شادی و دلخوشی خرد و بزرگ ساکنان و مهمانان دوشنبه شهر تبدیل یافتند. این همه اقدام و تشبس‌های عبرتبخش پیشوای ملت در راه نهادشناسی، پرورش باغ‌ها، گلپروری و در مجموع زیبایی پرستی آن کس به تربیت حسی زیبایی دوستی، آزادگی، پاکیزه‌منشی و وطنداری نسل‌های امروز و آینده تاجیکستان عزیز نقشی بی‌اندازه می‌گذارد. اساساً نهال‌هایی که در این باغ شناخته میشن از خارج کشور دسترس کرده شده استند که مرحله بر مرحله نمود به نمود درختان در این باغ شناخته می شود. البته این همچون اقدامی که پایتخت ای زمان شهرشان می گرفته است که آیده اعلان گردیدن شهر سبز، البته همه کارخانه، مؤسسات، تشکیلات از اون جمله باغ‌های فرهنگی و فراغتی در پایتخت الک آغاز گردید که تا این مهلت نهالشانه پر ثمر یعنی که ادامه دارد. درختانی که از خارج کشور وارد می‌گردند وابسته به اقلیم و همچنان از نظر متخصصان البته می‌گذرد. درختانی که در اینجا شناخته میشوند درختان آرایشی هستند که به سلامتی انسان البته خیلی اهمیت کلان دارند و هم جهت تازه نگاه داشتن اتمسفر پایتخت ایزان شهرشون را البته باز هم آزادتر می‌گرداند و ضمنیت پایتخت البته شکوی به همتا می‌گذارد. بعد شناندن درخت در معرکه امروزه نهادشناسی، سرور دولت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رفت کارهای ساختمانی در میدان استقلال شناس شدند. انشاءات از منبر، دروازه مرکزی و دروازه‌های شمالی و جنوبی، فواره‌ها، شرشره، دیوارنگاره، ایوانچه‌ها، میدان برگزاری راهپیمایی‌ها، گلگشت، حوض‌های دکوراتیوی با نهرها، توقفگاه‌ها و غیره عبارت میباشد. بلندی رمز استقلال که در مرکز میدان جایگیر می شود 121 متر بوده. قسم پایانی آن 30 متر و قسم بالایش 91 متر را تشکیل می‌دهد که آن رمز 30 سالگی استقلال و در سال 1991 عصر گذشته به دست آوردن استقلال را افاده می‌نماید. میدان استقلال با مجموعه معماری رمز استقلال و آزادی محتشم‌ترین انشاءات اساسی جشنی در مملکت محسوب می‌شود که بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه طبق نقشه سال 2021 مورد استفاده قرار داده می شود. همین کارو ساختمانی در بینای اساسی در سطح جمع 42 کارای ارماتوربافی و قلبندی رفته شده است. در عموم 205 نفر کارگر کار کرده هستند. کارهای ساختمانی موافق نقشه کاری عملی شده هستند. مسائل ساختمانی که به انشاء دسترس کرده می شود از تشخیص ضرورت گرانده می شود. بعد از تشخیص ضرورت گرانده با ساختمان رو داده می شود. رفت ساختمان پدرشوی محلی کار کرده هستند. در ادامه روند سازندگی‌ها در شهر دوشنبه بنیاد میدان استقلال با مجموعه معماری رمز استقلال و آزادی از پیشرفت و شکوفایی و رشد و نموی مملکت شهادت می‌دهد. لایحه انگاروی میدان استقلال با مجموعه معماری رمز استقلال و آزادی در شهر دوشنبه از جانب گروه ایجادی سرریاست معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه
таҳти роҳбарии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таҳия гардидааст. ин лоиҳа бо бартариҳои афзалиятдор ифодакунандаи рамзи давлатдорию таъриху тамаддуни оламшумули миллати тоҷик мебошад. рафти бунёди майдони истиқлол бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорати доимии Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. аз ин рӯ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо ба сифатнокӣ ва муҳлати иҷрои корҳо, масъулияти сохтмонӣ ва вусъат бахшидани дигар тадбирҳои ободонии вобаста ба бунёди он ҷалб намуданд. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 25 январи соли 2021 соати 11 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ шаҳри Душанбе 7 январи соли 2021. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баррасии Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофизати биологӣ, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тайёр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи бозори меҳнат, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маводи доруворӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ, инчунин шунидани ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои яхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 ва як қатор қонунҳои дигар дар назар дошта шудааст. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода ва дигар вакилони маҷлиси намояндагон бо фаъолону ҷавонон, намояндагони ҷамоати шаҳраку деҳот ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳои ноҳияҳои Лахшу Нуробод вохӯрӣ доир намуданд. гузориш дар ин хусус. замони пешрафт, рушд ва тараққиёти ҳамаҷонибаи ноҳияи дурдасти Лахш даврони соҳибистиқлолии мамлакат маҳсуб ёфта, ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат бо бунёди иншооти ҳаёталмуҳим ба яке аз ноҳияҳои замонавӣ табдил ёфтааст. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода бо фаъолони ноҳияи Лахш мулоқот намуда, аҳли ҷамоатчигиро ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ, сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ, истифодаи мақсадноки ҳар қитъа замин ва захираи озуқа барои ҳар оила ҳидоят намуд. дар вохӯрӣ доир ба худдорӣ аз истифодаи дастгоҳу таҷҳизоти барқии серхароҷот, вусъати корҳои ободонию созандагӣ, бунёди иншооти ҷашнӣ, таъмиру бунёди хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон бо мақсади омодагӣ ба ҷашни байналмилалии Наврӯз, корҳои ободонию ниҳолшинонӣ, бунёди гармхонаҳо, риояи қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ва пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ, махсусан COVID-19, ҷараёни омодагиҳо ба мавсими зимистон, дар ҳолати хуб нигоҳ доштани роҳҳои мошингард таваҷҷӯҳи махсус равона карда шуд. таъкид карда шуд ки бояд сокинони ноҳия бо мақсади сарфаҷӯии нерӯи барқ муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷикро ба хубӣ дарк карда, дар ҷои кор ва дар манзилҳои истиқоматии худ аз барқ сарфакорона истифода баранд ва дар бобати таъмин намудани бештари кишвар бо нерӯи барқ саҳми худро гузоранд. вакилон ҳамзамон риояи талаботи қонунҳои миллӣ, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро дар зиндагии муҳим арзёбӣ намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид доштанд ки бо ҳидояту дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Лахш корҳои азими созандагӣ роҳандозӣ гардид ки имрӯз ин ноҳия ободу зебо гардид. иттилоъ дода шуд ки ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
Тоҷикистон дар ноҳияи Лахш сохтмони бештар аз 200 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз аллакай 150 тои он бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шуданд. Нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмоилиддин, мақсад барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Нуробод бо мақсади суръат бахшидани раванди корҳои ободонӣ дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи оқилонаву самараноки нерӯи барқ, пардохти барқи истифодашуда аз тарафи истифодабарандагон, пешгирӣ аз касалиҳои сироятӣ, рафти зимистонгузаронӣ дар муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг ва дигар ташкилоту корхонаҳои амалкунанда тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. این نقطه را نمایندگان گروه کاری از حساب وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر وزارت و اداره های جمهوری ضمن واخوری با فعالان ناحیه نوروباد که در تالار مجلسگاه مقامات محلی برگزار گردیده بود بیان داشتند. گفته شد که با سرد آمدن زمستان امساله مجرای آب دریای خنگاب و سرخاب در قیاس به سالهای گذشته کم شده. از این حساب کمشوی آب در آبانبار نیروگاه‌ها به نظر می رسد. از این رو در شرایط کوهستان اهالی و دیگر تشکیلات و کارخانه ها باید از انگشت و هیزم ثمرناک استفاده برند تا نیروی برق باز هم بیشتر صرفه گردد. زیرا در منطقه رشت منبع انگشت فراوان بوده، مردم در همه حالت می توانند به یگان مشکلی سوزشواری را دسترس نمایند. در ناحیه نورآباد از همه سرچشمه های مبلغ گذاری بنیاد یک قطار مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ، راه و خط آب نوشاکی، اینچنین کارگاه خرد استحصالی پیش بینی شده. با انجام کارهای ساختمانی انشاءات مرحله به مرحله تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شوند که هدف اساسی آبادانی ها به خاطر فراهم آوردن جایهای نوی کاری و تامین زندگی شایسته مردم کشور عزیزمان روانه شده است. ایدگل محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. ساکنان ولایت خطلان وابسته به جاری گردیدن محدودیت انتقال نیروی برق وضعیت را به خوبی درک نموده برای هم‌آوازی با مراجعتنامه شرکت برق تاجیک استفاده مقصدناک و صرفه‌کارانه نیروی برق را ضرور می‌شمارند. گزارش تورعلی صاحب نظر در این خصوص. ساکنان شهر و نواحی ولایت خطلان با درک درست مسئولیت شهروندی نسبت به مراجعتنامه شرکت هلدینگی برق تاجیک وابسته به پیدا گردیدن احتیاجات برای جاری نمودن محدودیت انتقال نیروی برق از ساعت 23 شب تا 6 صبح هم‌آوازی نموده جهت استفاده ثمرناک آن تلاش می‌نمایند. مراجعتنامه را خوش پذیرفتیم برای آنکه بسیار سال خنکی آمده است. او کم شده است در رودا. برای همین ما هم صرفه‌کارانه استفاده میبریم. از ساعت 23 شب تا ساعت 6 سحری را برای ما اونقدر قوه برق لازم هم نیست، در کار هم نیست. برای اون که اگر ما لامپا رو گیران کنیم کودکا خوی راحت میبره، اگر پیچکای گرمیدهی را استفاده ببریم مبلغ ما صرف میشه. برای همه این روز خنکی را با اوها گوده گرم شیده نمیتونه. طور مشاهده می‌گردد ساکنان برای به مشکلی گذرانیدن فصل زمستان آمادگی همه‌جانبه گرفته برابر انواع غذایی همچنین انگشت سنگ، هیزم و دیگر موادهای لازمه را ذخیره کرده امروزها از آن برای تامین احتیاجات روزگار خود استفاده می‌نمایند. ساکنان اساساً بانوان که بیشتر کارهای روزگارداری را انجام می‌دهند در استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق مسئولیت بیشتر ظاهر نموده با استفاده از موادهای سوخت ذخیره کردهشان آماده نمودن نان، خوراک و گرمی خانه را با واسطه گاز مائع، هیزم و انگشت سنگ تامین می‌نمایند. اگر ما یک بطریقه میگن اگر یک هموخیلی را بزنم شاید که در یک ماه 300 سومون من میره. در وی ممکن یک خانه چکم گرم می شود. وقتی که ما پیچکا را شنوندیم در پیچکا و قوه یا نمی رود. انگشتن آوردین من مرحمت در کدام مغازه که نمی روی انگشتن هست. اوقات مونه چای مونه اینه چای جوشیده است چه خیلی دیده است. چای اوقات همه چی ما در این پیچکا استفاده میبریم. تمامی قوه برق فقط در این خانه و یک تلویزیون تماشا میکنیم. تمام
тавре сокинон иброз менамоянд имрӯз ҳамаҷониба ҷиҳати амалӣ намудани муроҷиатномаи ҳукумати кишвар омода ҳастанд ва дар кору рӯзгорашон баҳри истифодаи босамари нерӯи барқ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. 1000 бор шукр мо қувваи барқ дорем. то соати 11 он чи ки барои мо дар кора мо ҳамаша истифода мебарем, мефаҳмем, мешунавем, ай ҳамаи хабарҳои ҷаҳонӣ огоҳ мешавем. саҳари мехезем барқ ҳаст, бо айпай кори худмон мешавем. инам мумкин ки ягон моҳе ҳамин хелвай шавад, бо оянда мумкин 24 соат мо қувваи барқа истифода мебарем. ба назари масъулин ва коршиносони соҳа сарфакоронаву мақсаднок истифода намудани нерӯи барқ аз ҷониби истифодабарандагон дар ҳамин шабу рӯз эҳтимолияти пеш омадани мушкилотро дар ин самт бартараф менамояд. сокинон ҳам ин ҳолатро ба хубӣ дарк намуда бо эҳсоси баланди фарҳанги рӯзгордориву сариштакорӣ нерӯи барқро танҳо дар лаҳзаҳои зарурӣ истифода карда бештари амалҳои марбутаро бо дигар маводҳои алтернативӣ анҷом медиҳанд. бо мақсади оқилона самаранок истифода кардани нерӯи барқ дар ноҳияи зафаробод гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст ки мунтаззам дар корхонаҳо ташкилот муассисаҳои маорифу тандурустӣ хизматрасонию савдо муштариёнро ба самараноку оқилона истифодабарии барқ даъват менамоянд. гузориш дар ин хусус. зафаробод аз навоҳии бештар истифодабарандаи нерӯи барқ дар ҷумҳурии соҳиби истиқлол мо маҳсуб меёбад, зеро зиёда аз 90% мазраъаҳои обии ноҳия тавассути таҷҳизоти пурқудрати обкашии 6 пойгоҳи обкашӣ ва муҳаррикони чоҳҳои зеризаминӣ обёриву киш карда мешаванд. ҳоло ки фасли зимистон аст, барои минбаъд беталафот ва сарфакорона фаъолият намудани таҷҳизоти пурқудрати обкашии барқӣ муҳандисону масъулони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ба таъмиру тармими босифат шуғл доранд. ҷиҳати сарфакоронаи оқилона мавриди истифода қарор додани нерӯи барқ ва муроҷиатномаи ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик ба мардуми шарифи мамлакат феълан бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи зафаробод 12 гурӯҳи корӣ созмон дода шудааст. гурӯҳҳои корӣ ҳамарӯза дар корхонаи ташкилот, муассисаҳои маориф тандурустӣ, хизматрасонию савдо, бозорҳо ва сокинони 5 ҷамъияти шаҳру деҳот вохӯриҳо созмон дода сомеонро ба самараноку оқилона истифодабарии барқ даъват менамоянд. ин аст ки бо мақсади ҳарчи бештар пурсамуру оқилона ва аз рӯи зарурат истифода кардани нерӯи барқ дар муассисаҳои таълимиву боғчаҳои бачагон, шӯъбаҳои беморхонаи марказӣ, марказҳои саломативу бунгоҳҳои солимгардонӣ, толорҳои варзишиву варзишгоҳҳои муосир, хонаҳои истиқоматии аҳолӣ ва биноҳои зерошона дар фасли зимистон бештар аз ангишт ва маводи алтернативии гармидиҳанда истифода карда мешавад. ҳадаф аз таъсиси чунин гурӯҳҳои тарғиботӣ пеш аз ҳама бурда расондани муҳтавои муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷик ба ҳар яки сокини кишвар ҷиҳати самаранок истифода намудани нерӯи барқ ва ҳамчунон бо мақсади саривақт пардохт намудани нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. самараи фаъолияти пурмаҳсули гурӯҳи кории тарғиботии ташвиқотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи зафаробод аст ки ҳамарӯза дар ин ҷо нерӯи барқ самараноку оқилона истифода ва дар идораи шабакаҳои барқи ноҳия талафоти беҳуда ҷилавгирӣ мегардад. дар ноҳияи зафаробод 13398 адад муштарии аҳолӣ шартнома бастагӣ ҳастем. дар ҳар як муштарӣ бо 4 килат шартнома дорем дар ҳар як соат. локин аз рӯи ки ҳозир истифода бурда истоданд 32000 киловатт соат, ин ба ҳар як муштарӣ 0.71 киловатт соатро ташкил медиҳад. бо мақсади моҳҳои февралу март аз сабаби камобӣ ба маҳдудият мувоҷиҳ нагардидан, муштариёни иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маишии ноҳияи зафаробод ҳамаи имкониятҳои мавҷудаи сарфакоронаи самаранок истифодабарии нерӯи барқро рӯи кору ардиш доданд. мазбут бобозода аз ноҳияи зафаробод барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар. на танҳо хондану аз бар намудани китоби тоҷикони алома бобоҷон ғафуров барои насли имрӯз талаби замон мебошад, балки дар равоқи китобҳои хона нигоҳ доштани ин китоб ифтихор аст ки ба худшиносию худогоҳӣ ва ҳувиятсозӣ далолат менамояд. имрӯз чун анъанаи замони соҳиби истиқлолӣ тарғиби мероси маънавӣ ва суннатҳои мардумӣ ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад, аз муваффақиятҳои сиёсати фарҳангие мебошад ки барои тақвият бахшидан ба худшиносии миллӣ замина босазое мегузорад. гузориши бо Ваколон Амонзода дар ин хусус. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби тоҷикони қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров бо сифати баланд чоп карда шуда ба ҳар як хонаводаи тоҷик тӯҳфа карда мешавад.
ҳар нафаре ки китоби тоҷиконро дастрас намуда мутолиа мекунад аз таърихи пурифтихори миллати худ бархурдор мешавад ва ҳисси ватандории он афзун мешавад. китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров асари мондагорест ки дар он таърихи халқи тоҷик пурра инъикос гардида ин шоҳасар мавҷудият ва ҳастии миллати кӯҳантариху тамаддун будани тоҷиконро тасдиқ мекунад. китоби тоҷикон ин яке аз беҳтарин манбаъҳо ва сарчашмаҳои таърихии миллати тоҷик аст ки ҳуввияти мардуми моро ба ҷаҳониён аллакай дар нимаи дуюми садаи бистум хеле хуб, хеле рӯшан ва хеле ба тариқи як мунаввар ва дақиқ муаррифӣ кард. арзиши ин китоб дар ҳақиқат хеле болост ва хеле баланд аст. албатта арзиши дигари ин китоб ҳамин аст ки аз нигоҳи фаро гирифтани давраҳои таърихӣ ки аз даврони қадимтарин аз кӯҳантарин манбаъҳои таърихӣ арзишмандтарин ва аз нодиртарин манбаъҳои қадима аз осори хаттӣ аз дигар дастовардҳое ки аз ҳафриётҳои гуногун ба даст омада буд. барои ҳар як мардуми тоҷик, ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ва ҳар як нафаре ки худро аз ҳамин мардуми тоҷик медонад, мутолиаи ин китоб, гирифтани маълумоти арзишманд аз ин китоб хеле муҳим аст. барои он ки мо дар асоси омӯзиши ҳамин китоб, мутолиаи ҳамин китоб ҳуввияти миллии худро, ки будани худамонро, таърихи гузаштагони худамонро дуруст ва дақиқ аз бар мекунем. қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров дар илми таърихшиносии ватанию хориҷӣ шӯҳрати бузург дорад. дар шароити имрӯза мутолиаи ин асари пурқимат барои омӯхтан ва шинохти дурусту воқеъбинонаи гузаштаи халқи тоҷик нақши муҳим бозида ба таҳкими худшиносии миллии сокинони кишвар мусоидат менамояд. иқдому ташаббусҳои ватандостонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мисоли тақдими китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби сокинони мамлакат дастгирию пуштибонӣ ёфта, ҳамчун тадбири саривақтӣ ва муҳим дар роҳи эътирофи таърихи гузаштаи пурифтихори мардуми тоҷик арзёбӣ мегардад. иқдоми навбатие ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат ин иқдоми саривақтӣ тақдим намудани китоби шоҳасари бузурги алома Бобоҷон Ғафур аст. ва чӣ гуна мо шоҳид ҳастем вақто ба саҳифаҳои таърих назар афканем дар баробари ин иқдоми пешгирифтае ки пешвои муаззами миллат дар баланд бардоштани дараҷаи донишазхудкунии ҷавонон, дараҷаи баланд бардоштани китобдорию китобхонӣ ки ин аз таъриху фарҳанги китобдории миллати тоҷик шаҳодат медиҳад, ин иқдоми саривақтӣ аст. китоби тоҷикони мутафаккири барҷаста қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров намунаи бебаҳотарин ва безаволи таърихӣ буда 10 солаҳост ки арзиши худро гум накардааст ва бо тақсимоти ройгоне ки ба ҳар як хонаводии тоҷик бо иқдоми пешвои миллат амалӣ мешавад, он ҷовидона хоҳад монд. бо Ваколон Амонзода Аҳлиддини Карим, мақсади мақсад, Ахбор. хонандаи синфи даҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ноҳияи дӯстӣ Малика Очилова ягона довталабест ки аз байни 24 нафар иштирокчии озмуни ноҳиявӣ ба даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аз роҳ хат гирифт ва бо донишу маҳорати хуб сазовори ҷойи дуюм гардид. ҳамкорамон Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи дӯстӣ гузориш медиҳад. Малика Очилова хонандаи муассисаи таълимии рақами 18 ноҳияи дӯстӣ аз пойтахти ҷумҳурӣ аз даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст бо рӯи сурху сари баланд бо дастоварди илмӣ баргашт. ӯ дар озмуни мазкур аз рӯи номгӯи хондан ва аз ёд кардани адабиёти ҷаҳон ширкат варзида шарафи ноҳияи дӯстӣ ва ҳам вилояти Хатлонро дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳифз кард. акнун Малика дар ҳалқаи ҳамсабақон шамъеро мемонад ки ҳамсолонаш чун парвона атрофаш давр мезананд ва аз комёбиҳояш шодмонӣ мекунанд. дар даври ҳар як озмун ба суол ҷавоб медаромадам. дар он ҷо тамоми аҳли оилаи мо ва тамоми мактаб маро дастгирӣ мекарданд ва бар зиммаи ман чунин масъулият буд ки ман бояд боварӣ ки ба ман ирсол карда буданд дода тавонам ва бо ҳамин мақсад то даври 4-уми озмуни фуруғи субҳи доноӣ рафта расидам. дар он майдоне ки далерон буданд ман ҳам баромада бо доварон суолу ҷавоб кардам ва ба ман саволи онҳо бисёр мақбул
маъқул буд ва гуфта метавонам ки озмун дар сатҳи баланд ва шаффоф гузаштааст ки мо низ як хонандагони аз ноҳияҳои дурдаст, хонандагоне ки дар мактабҳои оддӣ мехонанд, хонандагоне ки бо саъю кӯшишҳои худ ба чунин зинаҳо омада расиданд, ҷоизадори чунин озмунҳо гаштанд. воқеан ҳам озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки бо ибтикороти хоси сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ мегардад. ҳамин гуна ҳисси ифтихор ва завқи китобхониро дар замири ҳар як хонанда бештар мегардонад. малика давоми 10 соле ки дар таълимгоҳ таҳсил дорад, иштирокчии фаъоли озмунҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ маҳсуб меёбад. устодони ӯ аз ин пешрафти илмиву эҷодии шогирдашон ифтихор доранд. иштироки очила ва малика дар яъне муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ низ фаъолона ба тамоми корҳои ҷамъиятӣ барои хондани китобҳои бадеӣ ниҳоят фаъолона ширкат меварзад ва натиҷаи ҳамин фаъолияти хонанда буд ки имрӯз мана яъне дар сатҳи ҷумҳурӣ ҷои дуюма сазовор гардид. малика дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. хондану аз худ кардани илму дониш бевосита марому ҳадафи хоси ӯ дониста мешавад. лаҳзае аз ҳаёти худро бе мутолиаи китоб тасаввур карда наметавонад. дар ин маврид ӯ барои ҳамсинфон ва хоҳари хурдиаш намунаи ибрат гардидааст ки мехоҳанд мислаш китобхон шаванд ва ба зинаҳои баланди озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ роҳ пайдо кунанд. من هم میخواهم که به مثل اپم در آزمون‌های جمهوریوی یعنی که در فروغ صبح دانایی سزاوار جایهای نمایان گردم و میخواهم که من در سال آینده باز اشتراک کنم. ما در شبکه‌های تلویزیونی همسین فهمان اوچیل و ملیکه رو دیدیم که آن بسیار برآمد خوب کرده است و ما هم در آینده میتوانیم مثل اوچیل و ملیکه شویم و در آینده به کتابخانه رفته در آنجا ما هم به آزمون‌ها اشتراک نماییم و جای سزاوار رو گیریم. воқеан ҳам китоб сарчашмаи илму дониш, манбаи тафаккури зеҳнӣ ва рӯшангари роҳи имрӯзу фардои инсон маҳсуб меёбад. ин ҳама муваффақияту комёбиҳои малика аз мутолиаи зиёди асарҳои бадеӣ, хондану омӯхтан ва аз бар кардани ашъори адибони классику ҷаҳон ба даст омадааст. дар расидан ба қуллаҳои мурод саҳми муаллимаи фанни забон ва адабиёти тоҷикаш ёхутой маҳмадрахимоваро бузург мешуморад. ما آموزگاران افتخار از آن هستیم که شاگردان ما اوچیل و ملیکه خان در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی اشتراک ورزیدند، جای دوم نایل گشتن. این زحمت های فعالانه خود همین شاگردان ما بود که ما دلپرانه باور کرده بودیم در آزمون فعالانه اشتراک کنند و با جایزه ها برگردد. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва деҳқонии вилояти Хатлон ҷараёни корҳои агротехникии саҳроӣ чун омодакунии заминҳои кишоварзӣ ба фасли баҳор идома дорад. бо назардошти он ки шудгори замин ҳангоми мавҷуд будани барф ва яхбандӣ боиси кам шудани ҳашароти зараррасон ва коҳиши сабзиши алафҳои бегона мешавад, хоҷагидорон дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа заминҳои кишавандаро шудгор мекунанд то барои фаровонҳосилӣ дар оянда замина гузоранд. гузориши гӯшераи саттор дар ин хусус. ба сардиҳои ҳаво нигоҳ накарда, кишоварзони ҷумҳурӣ бо умеди фаровонҳосилӣ ва тавсияи олимони соҳа шудгори заминҳоро ба роҳ мемонанд. зимистони сард агарчи ба дигар соҳаҳо бетаъсир намонда бошад ҳам барои намии зарурӣ таъмин гаштани заминҳои корам ва нест кардани ҳашароту зараррасонҳо манфиатовар аст. дар ин фасл дар ҳолате ки замин ях аст, гузаронидани шудгори босифат бо истифодаи техникаҳои тасмачарх ба хоҷагидорон манфиати зиёди иқтисодӣ меорад, зеро дар ин ҳолат намии замин барои кишти баҳорӣ таъмин гашта ҳашаротҳои зараррасон низ нест мегарданд. дар ноҳияи фархори вилояти Хатлон зиёда аз 4000 хоҷагиҳои деҳқонӣ мавҷуд аст ки майдони 24584 гектар заминҳои корам ба онҳо вобаста гардидааст. корхонаи воҳиди давлатии ҳисор ки зертобии агентии давлатии таъминоти амволи махсусӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ аст,
در موضع اولمتوی 870 گکتار زمین کورمی للمی دارد. خوجگی تا امروز در میدان 590 گکتار کشتی تیرماهی غلادانگی ها را به راه مانده و دستشویی خوشصفت باز در زمین های باقی مانده با رعایت قاعده های اگرتکنیکی و مصلحت متخصصان کشتی دیگر زراعت های غلادانگی را نیز به انجام می رسانند. ما 870 گکتار زمین داریم. همین کشتی تیرماهی 590 گکتار کشتی تیرماهی گذراندیم. انا برای کشتی بهاری تیار دیدیم. من زمین رو شدگار کردیم. کشتی بهاری غلادانه ما زغیر کردنیم، نخود کردنیم، ناز کردیم. حاضر 8 تا تکنیک کار کردیم. شبانه روز ما همین شبا تو روز کار کردیم. ولی که همین زمین یخ میکرد. ما متقاضی غلط سر کار دارن. باید توصیه دادن که در شب جوب میگه. کشاورزانی با تجربه به واسطه تکنیک‌های تسمه چرخ به اندازه 35 تا 38 سانتی متر زمین را شودگار میکنند که در همین فصل به ترکیب خاک نیز تاثیری مثبت میرساند. سه تکنیکای تسمه چرخ داریم. حاضر استفاده برده شدیم. خدمت تسمه چرخ همین که یکم زمین سخت نمیکند. در چقری 32 تا 38 جوب کردیم. در یک هکتار 95 قوای اصل دارد، لیکن 22 لیتر سوزشواری صرف میشد. فایده ناکش در خوجگی بلنده. با اندیشه متخصصانی با تجربه هم در زمین‌های کورمی للمی و هم در زمین‌های کورمی آبی در حالت یخ کردن زمین شودگار گذرانیدن و منفیت است. در زمین‌های کورمی للمی موضع اولمتوی که 3813 هکتار را تشکیل می‌دهد و از این مقدار زمین 2688 گکتارش در کشت تیرماهی پیش بینی شده است. تا امروز ما شودگاری 2868 گکتار رو با کشت به انجام رساندیم. اصلا زراعت‌های غلادانگی و مانند گندم و جو و زمین‌های باقی مانده رو نیت داریم که در کشت بهاری از حساب زراعت‌های غلالوبیاگی‌ها و زراعت‌های تکنیکی محصر و زغیر گذرانیم با مقصد کشت تیرماهی را خوشصفت گذراندن و تامین نمناکی پوره. ما از سردی‌های امروزه زمستان امساله استفاده برده شودگاری همه روزه را برام مانده ایم و این شودگار امکان می‌دهد که پیش از همه حشرات‌های ضررآوری که در موضع‌های زمین‌های للمی وجود دارند نیست نابود کرده شوند و نمی گنجایشی که برای زمین‌های للمی بی‌نیاز ضرور هستند تامین گردد. از تجربه سالهای پیشین برمی آید که در زمین های للمی اگر در حالت موجوده گذرانیدن شودگار حاصل نوکی را 3-4 سنتیمتر زیاد نماید، در زمین های کورمی آبی نشاندادهای استحصالی بیشتر می گردند. برای بانمی ضروری تامین گردیدن زمین و نیست نمودن همه گونه ضرررسان‌های تخمی زراعت و ترکیب خواب کشاورزان شبانه نیز با استفاده از تمام چاره‌بینی‌های ضروری با کشت و کار مشغولند. ساعت 21 شب است. نگاه نکرده به سردی هوا که حرارت از 7 درجه پستر است، خوجگیداران به خاطر سری وقت به انجام رسانیدن شودگار و آماده نمودن زمین ها به کشتی بهاری شب و روز مهنت میکنند. همه این تدبیرها با مقصد حاصل دلخواه به دست آوردن و با محصولات خودی تامین نمودن اهالی و رسیدن به یکی از هدفهای اساسی حکومت مملکت تامین امنیت غذایی است که از هر یک خوجگیدار تجربه کامل و حس بلندی مسئولیت شناسی را طلب می نماید. زیرا شودگاری با صفت و سری وقتی عامل اساسی فراوان حاصلی و حساب می رود. با مقصد وسعت بخشیدن به معرکه نهالشنانی و سبز و خرمگردانی محیط زیست، کارمندان خوجگی‌های جنگلی منطقه کلوب در شفت شاهراه بین‌المللی دنقره کلوب قریب 3000 بیغ نهالان سایه‌افکن آرایشی شنیدند. همچنین از جانب شعبه حفظ محیط زیست شهر کلوب عکس تازگی تحت عنوان آبادی شهر آبادی وطن تشکیل و گذرانده شد. رحمتعلی نظری گزارش می‌دهد. کارمندان خوجگی‌های جنگلی منطقه کلوب در شفت شاهراه دنقره کلوب قریب 3000 بیغ نهالان سایه افغان و آرایشی شنیدند. با شنیدن درختان گوناگون این قسمت شاهراه بین المللی باز هم سبز و خرم می‌گردد. ما موافق نقشه چاره‌بینی‌های اگنتی خوجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که این سال از هر یک لحظه
مفید استفاده برده در درخشنونی کبزورکنی اشتراک کنیم و به همین مقصد از شفت شهرهای دنغره تا نقب آزادی ما درخشنونی را سر کردیم. کارمندان خوجگی جنگل منطقه کلوب تصمیم گرفتند که تا آخر موسم نهالشنانی در شفت راهها موضع‌هایی که به خوجگی‌های جنگل وابستگی دارند نهالان مختلف سایه افغان و آرایشی شنانند. غیر از این در دیگر شهرهایی که در منطقه کلوب وابسته است در ناحیه‌های خوالین، ناحیه شمسین، شوین، بالجوان، ناحیه حمدانی و دیگر ناحیه‌ها از طرف کارمندان خوجگی‌های جنگل شناندن اینها را کم‌گزاری ادامه دارد. مسئولین خوجگی جنگل همساله از روی نقشه چوبینی‌های تحریزی نموده کوشش می‌نمایند که جنگلزارهای خراب گشته را برقرار نموده همچنین جنگلزارهای نو بنیاد نمایند. با این مقصد امسال باید در حدود خوجگی‌های جنگل در میدان 129 هکتار جنگلزار نو بنیاد کرده شود و طبق دورنما در بیش از 60% آن باید نهالان خوج که حاصل آن خصوصیت‌های شفابخشی دارد شنانیده شود. برای سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در شهر کلوب روزهای استراحتی ساکنان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، حشرهای دستجمعانه تشکیل نموده در شفت راه‌ها، کوچه محله‌ها و نزد بیناها درختان آرایشی و سایه افغان می‌شنانند. این نوبت از جانب شعبه حفظ محیط زیست شهر عکسی تحت عنوان آبادی شهر آبادی وطن تشکیل کرده شد که در برابر انجام کارهای اکولوژی به شناندن درختان سایه افغان و آرایشی مشغول شده همزمان بیخ درختان را نرم و ملایم کردند. در این عکسی زیاده از 1500 نفر از تشکیلات کارخانه ها اشتراک نمودند. در این عکسی زیاده از 400 نمود درختان آرایشی شنانده شد. با مساعد آمدن آب و هوا همین گونه حشرهای دستجمعانه سبز و خرمگردانی در شهر و دهات کلوب پیوسته گذرانیده می شود. رحمت علی نظری، ایرج قربان علی، شهر کلوب، اخبار. новобаста ба сард омадани зимистони имсола чорводорони ноҳияи вахш омодагиҳоро ба таври зарурӣ бароҳ монданд. Дар хоҷагиҳои чорводории ноҳия беш аз 21 000 сар чорвои майда парвариш карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон худоидоди раҷаб ва искандари саид. дар тамоми самтҳои хоҷагии халқи мамлакат пешравиҳо ба назар мерасад. соҳаи чорводорӣ ки аз соҳаҳои муҳиму афзалиятнок ба шумор меравад, дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон дар ин самт тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. дар натиҷаи таваҷҷӯҳи махсус ба ин самт дар ноҳия фермаҳои ширию молии нав ташкил шуда ҳамзамон хушкзодкунии чорво низ хуб ба роҳ монда шудааст. дар ноҳияи вахш зиёда аз 60 хоҷагии самташ чорвои майдаи шохдор ва мавҷуд аст ки аз он як хоҷагии деҳқонӣ зотпарварии машъал, кооперативи тиҷоратии чорводор ва 58 хоҷагии деҳқонии самташ моли майдаи шохдор мавҷуд аст. дар имсол чорводорони ноҳия таи 38 000 тонна хасбеда, 1000 тонна кунҷора ва таи 750 тонна ҷав захира кардаанд. яке аз хоҷагиҳои калонтарини чорвопарварӣ кооперативи тиҷоратии чорводори ноҳияи вахш маҳсуб ёфта бо дуруст ба роҳ мондани фаъолият сол ба сол саршумор ва зоти гӯсфанди қароқулиро афзун менамоянд. масъулину кормандони кооперативи мазкур ҳамасола баҳри бемушкилӣ паси сар кардани давраи зимистон маводҳои хӯрокаи чорворо барзиёд захира месозанд. гарчанде ки дар ин рӯзҳои сарди сармо дар баъзе минтақаҳо чорводорон каме ба мушкилӣ рӯбарӯ гардидаанд, масъулини ин хоҷагӣ бо фароҳам будани шароит боварӣ доранд ки дар ҳама ҳолат метавонанд чорвои хешро беталаф аз зимистон бароранд. мо чорводорон кооператив тиҷоратии ноҳияи вахш зимистонгузаронӣ 2020-2021 950 тонн алафи дурушт, 75 тонна кунҷара, 64 тоннаи 200 килограмм ҷав тайёр кардем. саршумори чорвои қаракулии зотира сол ба сол зиёд кардастем. еми хошак ҳамаш исолашда басанда мебошад. ба иттилои хоҷагидорон маводҳои консентратив ва хӯроки дурушти захирагардида барои 2 сол басанда мебошад. дар баробари сари вақт ҷамъоварӣ намудани хӯроки чорво ҳамзамон нисбати таъмири кашарҳои зимистона корҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст. дар ин доира ба чӯпонҳо низ шароити буду бош дар саҳро ба таври лозима муҳайё гардонида шуда бо хӯроки гарм ва сару либоси зимистона таъмин мебошанд. ҳаво сард омада бошанд, хӯроки чорва басанда аст. кашора ҳамаш ай таъмир буромбардагиянд, яду кашар нав сохтагиянд, ҳамаш
جابجا است. هر سال از هر سرمش 95 سره ما برمیگیریم. این سال ان شاء الله نصیب کنه باشه حرکت میکنیم. اون نقشه که چورابین‌هایی که به ما وابسته شده است سربرانداری اجرا کنیم. از طرف رهبری خوجگی اومده با ما همکاری میکنن، مسئولیت‌ها میتیان. امسال کمتر وزن‌تر اومد. همه نگاه نکرده خیلی خوراکای کنسنتراتیو هم بسنده است. خوراک درشت هم داریم بسنده است. ان شاء الله عزیز دشواری میبریم. امروز در کاپیراتیو بلوزیکر بیش از 21000 سر چروای مایدای ذاتی قراقلی پرورش یافته، چرواداران همساله قریب 90-95% نقشه نسلگیری را اجرا می‌نمایند. در ذمه ما چوروی مایده 6500 سر است. ما از 100 سرمش 95 سر برای هر سال میگیریم. باید گفت که در دیگر خوجگی‌های چروپروری ناحیه وخش نیز به خاطر تامین چرو در فصل زمستان با خوراک سرغذا مسئولین کارهای لازمه را به انجام رسانیدند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه وخش، برای برنامه اخبار. سردی و برف زیادی فصل زمستان در کوه‌ها و جنگل ناحیه شهریار تا اندازه به زندگی عالم حیوانات و نباتات این موضع تاثیر رساند. نگهداری و تامین به خطر گوناگونی بیولوژی، حفظ حیوانات وحشی و پرنده ها در فصل زمستان یکی از وظیفه‌های اساسی نهادهای مربوطه به حساب می‌رود. با این مقصد در ناحیه شهرنو کدام تدبیرها عملی کرده شدند؟ همکاران ما موضوع را شرح می‌دهند. جمهوری تاجیکستان از روی موقع جایگیرشوی منطقه مهم برای جمع آمدن پرندگان محسوب می‌یابد، زیرا در فصل زمستان هنگام فرارسیدن سرما اکثر نمود پرندگان به تاجیکستان کوچ می‌بندند. بارش برف و خنک شدن حرارت هوا در فصل زمستان سبب از بلندکوه‌ها به پایان فرآمدن پرندگان می‌گردد. با مقصد حفظ پرندگان و عالم نباتات و حیوانات از نابودشوی از جانب شعبه حفظ محیط زیست و کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل ناحیه شهرنو در بلندکوه‌ها و دامنکوه‌ها کارهای بیوتکنیکی گذرانده شد. مؤسسه خوجگی جنگل ناحیه شهرنو با یکجایگی با شعبه محیط زیست ناحیه شهرنو و جمعیت شکارچیان ناحیه کارهای بیوتکنیکی گذرانده شد. در جنگلزارها گندم و ریزی گندم و خاشاک پوشیده شد. عملی کردن چنین تدبیرها در بلندکوه‌ها و دامنکوه‌ها مهم و سریوقتی ارزیابی می‌گردد. کارمندان شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرنو در دایره نقشه چهاربینی‌ها و اجرای وظیفه‌های به ذمه گذاشته در کوه‌ها و تل و تپه‌ها به مقدار ضروری گندم و جو و علف پوشیدند. طبق اطلاع کارمندان حفظ محیط زیست، حالت جای عوض‌کنی پرندگان و حتی حیوانات از سبب دریافت نکردن دان و خوراک و سردی به عمل می‌آید. ما طبق نقشه چهاربینی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که در حدود جنگل ناحیه شهرنو کارهای بیوتکنیکی را به سامان رسانیم. هدف گذراندن کارهای بیوتکنیکی ما برای از زمستان از سرما امین نگاه داشتن پرندگان و حیوانات نادر خوجگی جنگل می‌باشد. در نیم بیابان‌ها و دامنکوه‌های تاجیکستان هر سال صدها نمود پرندگان را دیدن ممکن است که بعضی آنها مقیمی بوده، دیگرشان موسمی میباشند. انجام دادن کارهای بیوتکنیکی در وادی‌ها و بلندکوه‌ها به آن باعث می‌گردد که حیوانات وحشی و پرندگانی در کوه‌ها و تل و تپه‌ها سکونت داشته از سردی تلف نیابند. نوریدین قربان، بهادری استم، مقصد برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. تنصیحات خانه آباد باشید.